عليه وسلم ربين الرجال أومي هند وديت أومي هند الراهو ربين أوماتنا هند خيسا خربين فيلي سيد الأنبياء خربين جين خربين سيد الأنبياء قولي أنا سيد ولد آدم فلا فخر جرجما ربي أني سيد عجون قفتا إلمان آدم خنا قروا سنين أما أكسي جيتي سنين لا دبي فلا فخر جر قفتا إلمان آدم خنا قولي خربين وهندا أول قولي أول فود جودا تكو أنبياء خيسا خربين مكاسا أكنا في التعانسي سأجي دمي أفر خمكان سامك ربي توجه له متوكن جرو سنيف إرجما ربي سدركاني كوا مون كوا نيكوا سدركاني ساتو إيج ربي تي مخلوق ربين أومي خيسا الرجالان أنبياء وهندا أولتي سدركا ربين قديف إرجما ربي نبي محمد صلى الله عليه وسلم الرجال قديف وهندا أول أومي ثنا هندا الرجال تسيتي أومي ربي إيجا كسته مال جانين وني هندنو أبو ما جل ديم تفقد جان إني خن الرجال أوما ربين أومي إيجا ته غيان الرجالان أوما ربين أومي خن خيث تركم سدركاني كابو منكب خنا نمني أكلي كابو هندنو نما بيخايتو وقافت اللي إمبر باجس ربين أومي خنا هند إسا جالتس guyyaan inni keessatti argame sanis guyyaa rabbiin uume kana hundarraa'u irra caalaa guyyaadhaa jechuudha. Takka shakkiin qabu guyyuma rabbiin uume kana hundarraa irra caalaan guyyaa kam yoo jennee fudhanne guyyaa irra caalaan uumaa rabbiin uume keessatti argames guyyaa irra caalaa ta'uunsaa shakkiin qabu jechuudha. Kana nama aqlee qabu biratti maaliif eega inni irra caalaa uumaa rabbiin uumee tahe guyyaan inni keessatti argame sanis irra caalaa guyyaa rabbiin uumee jechuudha. Haa ta'u ammoo deebii guyyaa kana duuba guyyaa kana ni kabajamoo hin kabajnu irratti maaltu jira takka kabajaa hoggaa jaan kana maal jechuudha guyyaa san ati guyyaan ergamaan rabbi itti dhalate kun guyyaa irra caalaa guyyaadha guyyaan kun guyyaa kabajaa qabu ulfina qabu rabbi biraa fi nama biratti illee ulfina qabu jettee yaaduun maal rakkoo qaba deebii maqaa saniin dogoggorri tokko yoo argame dhiiraaf dhalaan wooniif jechuudha guyyaan san kabajaan guyyaa sanii rabbi dileeysuun osoo hin tahin maal godhuudhaan qaalii rabbii godhuudhaani malee rabbi dileeysuudhaanii miti akkamitti hoggaaniif akkas jedhu yoo maqaa jechuu kabajaa guyyaa saniitiin rabbi dileeysuun ka dalagamtaate wanni nuti morminu rabbi dileeysuu san mormina malee guyyaan ergamaan rabbii itti dhalate san guyyaa kabajaa qabuu miti jechuu hin dandeenyu jechuudha. Guyyaan kun guyyaa kabajaan qabu jechuun ifiifuu kun gowwummaadha wallaalummaadha ilmi irraa illee fagaachuudha. Ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam hoggaanii fi gaafatan guyyaa isniinaa maaliif soomanta jaanii gijee gaafatan maal je barje soomanuun silaa ergamaan rabbii gabaabdumatti hin soomaninaa takkaa soomanuun ni jaalatama jeetuma gabaabsu bar guyyaan kun guyyaan an keessatti argame jee guyyaan an keessatti argame sanii fi argamuun isaa addunyaa tanaaf ifa guddaadha jechuudha. Saniif Sayyidina Abbaas adeerri ergamaa rabbii maal jedhaan nuti akka waan isarra shaatiraaf godhuu hin dandeenyu sahabaarra maal jee bara wa anta lammaa wulidta jee ashraqatil ardu jee Sayyidina Abbaas ijaa bara ati hoggaati dhalatte jee wa anta lammaa wulidta yeroo ati dhalatte san ashraqatil ardu jee dacheen tun akka waan duraan dukkanaa akka waan hogguma san iftee وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق جي أفقني بكسل عدن الرابات في غار جلا نانوين هندنو خلتي هندان وضاءت أفقني هندنو إفجن أينو جوان كان نومي بر عباس جتون عباس بن عبد المطلب أدير أرقم ربي تو كان جا سنيفي أرقمون إساء يتشودا قيا الدنيا تن إفتي يتشودا إفا الدنيا دات ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam ifa addunyaa san hin ifne addunyaan hin ifne jechuun tuni fi dhukkuba jechuudha kun yoo gowwummaadhaa fi wallaala taate malee addunyaan hin ifne jechuun ergamaan rabbii argamuun ifa addunyaadhaa akka tahe namni shakkii qabu hin jiru namni kana shakke imaanni isaatu shakkiidha qaba inni jechuudha daa'at binuurikal ufuqu ammas sababa isaatiin addunyaan ifuunis waan shakkii qabuu miti
خن هذا هو ونحن جين نتمو جين ونحن جين في ذلك الضياء إفاسا كيس جر جين وننجر والنور وسبل الرشاد نخترق إفاءتي يتشو سببا خيتي ربين الدنيا تنا إبسي آفاقني هندنو إفي نورسا خيسا نتي مال خرا كجيلو دا كبني ديمنا كجيلو ما نتي خيسا ديمنوه سني يتشو إساتو إفانو افتهتو نمن الدنيا غوتون دران دكنا خيسا ترتي الدنيا تنا غوتو خن دكنا خيسا إفتي باسير كما ربيته نمني خنا شكو إيمان نساتو شك سيسادا هاته مو guyyaan kuni guyyaa kana kabajuu irratti akkam guyyaa kana waan diliidhaan kabajna jechuun hin ta'u jechuudha. Diliidhaanii miti kan kabajamu yoo ta'e illee waan gaariidhaan guyyaan kun guyyaa guddaadha jaanii islaamni hundinuu beekuun ijoollee dhalootatti illee dabarsuun har'a dhaloonni keenya dhaloonni xiqqaan nu jalaa wooma ergamaan rabbii ta'e hin beeku guyyaa kana keessatti waan ergamaan rabbii ta'e akkaataan isaa ibsamee siiraan isaa dhalootaaf dabarfamuun waan guddoo takka jechuudha. Ammoo dogoggorri yoo sababaa guyyaa kanaatiin dogoggorri argame dogoggora san mormina malee guyyaa kana mormuun rakkoo guddoodha fiddi jechuudha. Akka waan hin jiru jechuudha. Ta duraati miilaad gizee jaan afaan arabiitti miilaad jechuun waa lama maanaa lama qabdi. Takka bara dhalootaa yookaan iddoo dhalootaa jechuudha. Saniifi miilaadaan morma yoo jedhe namni tokko takka barri dhalootaa hin jiru jechuudha takka iddoon dhalootaa hin jirtu. Kana osoo hin tahin rakkoon maqaa saniin achi keessatti dalagamtu san rakkoon akkanaa jira jaamee addaan baafamuu qabdi malee kuni guutumaa guututti guyyaan ergamaan rabbii keessa dhalate sadarkaan qabu jechuun kun ifiifuu xiqqeenya jechuun namni san nama xiqqaataa jaama malee ilmiin akkas jettu hin jirtu jechuudha. Hoggaanii fi gaafatame soomana guyyaa isniinaa maal jee ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam wanni jee bar jee ذاك يوم ولدت فيه غيانا خيستي دلت بيبري جي غيان سنينا مالف سمير جمال ربي إسان خغافة سومنا خنا مالف سومن تجاني غافة سومن نكون غاري سومن أيش بر غيان كون غيانا خيستي دلت جاني سنيفين سومنا جاني مالف ما إرجمال ربي مالين خبجي سومنان غيان سن خبجة ميتول سنيفين سومني وانغاري دا يوني في غيان إرجمال ربي خيستي إرجمسا وانغاري دا دبر فمي waan gaarii san mormuun ifiifuu dogoggora ta'a jechuudha. Waan gaarii mormuun ifiifuu dogoggora jechuudha. Waan fokkottu immoo yoo waan hin taane achi keessatti ka argamu taate haraam achi keessatti ka dalagamu taate haraam sani malee nuti rakkoon teenya rakkoo haraam dalagamuun osoo agartuu marraa amiin kun munkara namni arge bikka akkanaa kan waan akkanaa dalagame munkara jedhamee addaan baafamuu qabdi jechuudha. Yoo ammoo maqaa guyyaa saniitti namni walitti dhufee ka quraana qara'u taate hadiisa qara'u taate miskiina nyaachisu taate waan kana amma quraana qara'uu dhorgamoo hadiisa qara'uu dhorgamoodha miskiina nyaachisuu dhorkaadha maaltu dhorka akka ta'e adda baafachuu qaba usteetuma waa hunda qalama gurraachaan qalama wantaatiin tuqattee deemuu osoo hin ta'in adda baafachuu qabda jechuudha wanni shari'aan dhorgite munkarri dhorkaadha gizuma fadhee hin barbaachisu munkarri wanni gaariin yeruma hundaa waan gaarii wafaaluu khayra la'allakum tuflixuun je rabbiin waan gaarii dalagaadhaan milkootanii je ammoo waan fokkottuu irraa fagaadhaa je saniifi wanni nuti morminu yoo jiraate maqaa guyyaa ergamaan rabbii keessatti argameetiin yoonii fi haraam ka dalagnu taate haraam san mormina malee guyyaa san mormuu miti jechuudha. Saniif rakkoo guyyaan san rakkoo qabaatee osoo hin ta'in haraam sanii rakkoo qaba haraam san adda baastee waan akkanaa kun dogoggora haa haftu jechuu qabda malee guyyaan san hin jiru jechuun rakkoo guddoodha. Maaliif akka nama ija hin qabne jechuudha. Saniif guyyaa san mormuudhaas hin dandeessu dho'isuudhaas hin dandeessu waan ta'eef jecha kun namaaf adda bahuudha qaba. Kun adda bahee ergamaan rabbiitu sallallahu alaihi wasallam san jee ani bar guyyaa kana wanni hin kabajuuf kana jee haya osoo deemuu ammaas ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam madiinaa dhaqan hoggaa madiinaa dhaqan guyyaa ashuraadhaa yahudaan guyyaa san hedduu kabajuu turan guddisanii guyyaa san ulfeessu turan maaliif akkana guyyaa kana guddistanii jeen maaliif guyyaa kana akkana kabajjan jennaan isin biratti guyyaan kun maaliif sadarkaa argatee akkana kabajjan jennaan bar jaaniin guyyaan kun guyyaa seena qabeessa guyyaa rabbiin itti Muusaa fi ummata bani Israa'el ittiin bilisa baasee Firaa'uun itti halaake saniif guyyaa kana kabajaa qaba nu biratti kabajjina jaaniin hoggaa kana ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam maal jeen guyyaa kana jeen isin kabajuu nuutu kabajuu haqa godhate jeen isin irrallee nuti Muusaa sitti amanna ammaasis Quraanas itti amanna isaan ammoo Muusaa irratti amananiiti ergamaa rabbiitti amanne waan ta'eef
نوتو إسنرا نحن أحق بموسى منكم موسى بر نوتو إسنرا تليات جيدي إرجما ربي تسجياسا خبجا جين سابادا مارين سومنا جي سومنا تواجه جيتشودا برغويا سينا قبي سجدي جان سينا قبي سسون ساسني نبرت الرا نوتو الرا الفيسا إسنرا اللي غويا وام موسى وجول الرا موسى نما صدركا قبوان تيف غويا سن غويا إسا ربين خيستي نجيا باسه التين إساف أمة سابلي سوم سوان تيف غويا سينا قبي إسا غويا كن نوتو غويا خناف بوتا قدون غويا خن الفيسون غويا خن خبجون نوتو إسنرا قبولا تاجين إرجما ربي صلى الله عليه وسلم مالو بدنا نمني أقلي قبو حديث خن الرئيس مالو بد وانو بد المو بتاعك سنيفي هاته وني أدانا ما بهو كبو جزم هندا وان خيري دلقون شريعة ينتي بناد وانا مو حرام دلقون جزم هندا حرام سنيفي غيار ارجما ربي خيست ارجما يخون غيار الرجالا غيار الرجالا وما ربين ومي خيست ارجما يو غيان كن الرجالا غيار توبات غيوم ما چالو انجرو دنيا متنا راو سنيف غيار ربي نسا خيست ارجما غيار چالان guyyaa ifaan addunyaadhaa ife sanad ifaa saniin dhoysa yoo jette namuma aduu tana afuufee aduudhaan dhaamsa jiru hin dandeessu maatis mudhiisi cita malee hin dandeessuttis saniif wanni adda bahuu qabu guyyaan sun guyyaa caala guyyaa ifaan ife diliin dalagamuun qabdu yoo niif jechuudha maqaa guyyaa saniitiin diliin kadalagamtu argamte diliin dalagamuun qabdu wanni kun rakkoo qabdi jaamee adda baafamuu qabdi ammoo akkanuma lafaa kaanii ifaan hin ifne jechuun aduma guyyaa tanaan aduma tana dhoysuun waan hedduu ulfaatu jechuudha saniifi kanarratti yoo gaafii qabaattan gaafuma feetanuu gaafachuu ni dandeessanii yookaan gara jummaadhaatti ichi dabarra namni gaafii qabdan gaafuma feetanuu gaafachuu ni dandeessan. saniif warra waan dhageef dalaga rabbi nu haa godhu warra foonii fi sombaas adda baafatu rabbi nu haa godhu waan bareedduudha jee warra fudhatu rabbi nu haa godhu waan bareeddu saniif hadiisa keessatti ergamaan rabbi maal jee yaa rabbi jee akkana jaa du'aa godhadha jedha allahumma ariina alhaqqa haqqan yaa rabbi haquma adii kanaahu hanni kun adiidha nu garsiisi jaati ammaas warra haqa arkee fudhatus nu godhi jaa jeela warra haqa kana haqa ta'uudhaas arkee fudhatee jala deemus rabbi nu haa godhu warra ammaas soba ta'uudhaas beekee soba saniis irraa fagaatu rabbi nu haa godhu walitti nutti hin fakkeessin khaan sobaan haqa jechuudhaas warra san ja'us rabbi nu hin godhin warra ammaasiisi haqaaniisi soba ja'us rabbi nu hin godhin addaan baafatee warra deemu rabbi nu haa godhu warra qaceele wajjin qaceele rabbi nu haa godhu allahumma adinaa fi man hadayta wa aafinaa fi man aafayta wa tawallanaa fi man tawallayta wa baarik lanaa fi ma a'tayta wa qinaa birahmatika wasrif annaa sharra ma qadayta ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته